Persuni b'diżabilitajiet meqjusin moħbija fosthom il-fibromyalgia u l-ME minn wissu jistgħu jkunu eliġibbli għal benefiċċju li varja bejn 99 u 192 euro fil-ġimgħa skont is-severità tal-każ. Ma' TVM News, is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Politika Soċjali Mark Musu spjega li b'din il-miżura persuni b'diżabilità li mhix imsemmija fil-liġi bħal fibromyalgia u l-ME se jkunu mitlubin li jġibu konferma bil-miktub mill-ispeċjalista personali tagħhom b'konferma li jbatu minn din il-kundizzjoni. L-iskop huwa li b'mod holistiku eventwalment mhux biss dawn il-bordijiet jibdew jassessjaw lil persuni sabiex jiddeterminaw id-dritt li jkollhom għall-assistenzi għal diżabilità u għal diżabilità severa, inkluż dik miżjuda, imma eventwalment ukoll ikunu f'pożizzjoni li bihom jiddeterminaw x'tip ta' servizzi dik il-persuna b'diżabilità ikollha bżonn speċjalment mill-Aġenzija Support sabiex ħanajtek tgħinha u it-taffila mid-tbattijiet tal-kondizzjoni li tkun qed bagħti minnha. Il-President tal-Alleanza tal-ME, CFS u Fibromyalgia Ruth De Bono, li wkoll tbati mill-fibromyalgia, qalet li l-Alleanza dejjem insistiet li dawn il-kondizzjonijiet għandhom ikunu koperti mill-assistenza għad-diżabilità. Il-fibromyalgia u l-myalgic encephalomyelitis huma diżabilità u qegħdin jaffettwaw il-kwalità tal-ħajja tal-persuni li jbatu biha. Allura huwa importanti ħafna li jkun hemm assessjar tajjeb għal kull pazjent minħabba li dawn huma diżabilitajiet inviżibbli. Jiġifieri ma jfissirx li għax id-diżabilità ma tidirx jew is-severità ma tidirx il-persuna mhijiex dbati kontinwament. L-applikanti jridu jidhru quddiem bord magħmul minn professjonisti differenti biex jaċċerta livell ta' standard internazzjonali mid-WHO u se jkun immexxi mill-Aġenzija Support.